naglengjongi so pinamula mendakaski new trick September arjatway lawan menstok tilang akan ikarali ya kaba kasur erngiu jongki normalki lang long katingan menstok tilang jongi long ba si benda katingan mensim lang nomor ba kasur jong memulai menta kalanang kalanang expand seki keleng ijaka jong beri jutra dinang leng jongis aku juga por masuk memulai ni ai play ya kisamla kinang syong jong somalki ila penli lani kila organize ya gani karali haka keteng kasur ermio normalki di midan kajing kermen ba kasur na keleng kibri nyutra takoi kaski ngese kendo pat ngin sa form ya kita kasur jong kibri nyutra di hamdai bat kanika jing Shim Shuti no jong director general police nagleng jongi kum kasur kino mulai ngila dabi nadok paningkong baka sadon ka manipulation neng tai nagleng ke comment mat ke mak police hari tanggu yang isu abanong ba ngayos ngo ba ka service ke jong iro posit kala jatkon tingin ko abanong dong skendien ot creationa kadai hero wan yesna nama filasuko bapidan benda lesi hakni kami sela ban shimno ya ka jigem jong ni rurang ba shomolai jongi soba mdei tangon chimsti shomno hala shnong hala yin hala kajela ka jongpi wanoman phaisho namang ngim kwa shu bani i ya kitlan lane yaki boss king chono angni pogri jongi ni penram ya ka sarkar jela ya kani kajing ya sela ke jongki ban penlong yang ni UDGP adu bo unda shimshuti te hendrai tangwe kini ki arngot ki balalong ki main cops ki ba operate ya ketuka kajing rate ya ke yeng jong iba cheres tapi hang tu step kini de ban pentingna ba de ban suspend Deban suspend iki namar ngi suhu balada suspend kataka judicial inquiry kataka independent judicial inquiry kalong leno kachilong independent tang ha kerteng handrai ka jingkoket balai luat bakoi ka subah kanomdan pendikna bagini gi angot hi top official u SP is Janjahel pada SP traffic Shillong kini hi kini ban ngat hakata ka di suspend bar hadir nang Ndala dapi ban kenok ini ke inquiry. Ngangit scam ba sawai pat syabong. Unman pendikina yaki kelong ba de ban pengat hak kendon an penyap reu. Namar ngitut scam. Lemda dai na kini ki arngot. Ubak series lesi pompat simlalek ban bang kwai da war play. Ada di lemba jol kini ki arngot. La penlong ba ya kajing jong rong ba nak somolai jungi. Endo no tang po ki kendat minit jom sudah. Ka expectation hingga jongi nagaleng jong sarkar namar baka dimensi kalong ba suspend ya berlaingot kini kitab cops afsa kabamot right from DGP hadu kini GSP ahmot tekum mengelong ba kadon ka hini agenda ya geri bajai bandri ujongi lingba kini ki laingot kulit parjela but eliminate ya kajing jong somla ya kajing jong rang ba jong jai bandri ujongi tingi hingi kam nibo hakmat do prefer badai baik ban suspend ngem dakwa ya kata kajing ngem kwa ya kata kajing simshuti ke jong u hareng ngi kwa ban suspend te henrei ngakmi nanti balada ka sarkar kasap ya kasur jong pai ba nomolai kasap kasur jong jadi neutral wat nompat pedang ya kani kas city on leave ke jong u henrei pidai ban suspend u ai bo un yeng da ka ba unio ekta ka black rena nagliang jong ka government mehia ndai bo unchulek kumtu ban ong ban lay on leave namar papang bachtom ne kita tata rengi kwa bo unlek yin lan lingba kata ka black na market ko jing le dai ban pengat yung nunu breo ro base bait kat kom ki kam ki bo ulan le ada le balai suspend balai ngin dawa ban suspend rena maring isut ho bola le lanai ulaya sela ya kini ka kam penyak breo itu kadau ngingi on adu DGP SP
jong isen jahil padu SP transaksi long yakini di suspend kani hi kalong kastan jong kasur pinong mo ay pat kumjuro kasur jong bring neutral kanya menjur lang bat